didian pangsing ada rasa masih di dasar hati ulian sangat dosa yen buwe nemenin mantane aneh subengelah tunangan. Bekadang kecantol ken ragan adine sing nyidang bali mengengsapan di subane jani suhu diragema tunangan gagal pindah ke lain hati. Sing buen ada selah adi mewali mirip bahagia ngajak aneh baru sing cara beli stade mepangenan kilangan bungan hati aneh pidan ngiasin ngai nang hidup beli merasa sempurna. Yen mula jodoh tiang buya iya di tiang nunas yang widi ijenin pemargi tiang dot bahagia diastun tanpa arti pangsing dadi pikiran tiang jalani hidup gangguan jumuning kalale tunangan. Kadang kecantol ken ragan adine sing nyidang beli mengengsapang di subane jani suhud iragema tunangan gagal pindah ke lain hati. Sing buen ada salah adi mewali mirip bahagia ngajak aneh baru sing cara beli stade mepangenan kilangan bungan hati aneh pidan ngiasin ngai nang hidup beli merasa sempurna. Yen mula jodoh tiang boya iya di tiang nunas yang widi ijenin pemargi tiang dot bahagia yastun tanpa adi pangsing dadi pikiran tiang jalanin hidup gangguan jumuning kalale tunangan.
ada kena kecewa yen sing ngelah rasa ni dalam tulus menyayangi. Biastun sayang adine ento palsu, tatune bang adi nyata kerasa. Apa kitain beli ninggalin kala adi sedih, tain ke hadi ngeling ulyan beli. Berkorban beli apang adi nau dadi hatine mok bogin beli. Aduh domas di hati kesediain buat adi, nanging taune singgah dor megedi. Beline selesai mengacepang adi, rika lemekarya apang setat terahayu. Apa gelah beli betam pedang adi, udah sakit hati uniki beline nampi. Luong neleng pidan sing harus sabar, pantes ne beli enggalan sadar. Apa kitain beli ninggalin kala adi sedih, tain ke hadi ngeling ulyan beli. Berkorban beli apang adi nau dadi hatine mau bogin beli. Aduh domas di hati kesediain buat adi, nanging taune singgah dor megedi. Beline selesai mengacepang adi, rika lemekarya apang setat terahayu. Apa gelah beli betam pedang adi, udah sakit hati uniki beline nampi. Luong neleng pidan sing harus sabar, pantes ne beli beline selesai mengacepang adi, rika lemekarya apang setat terahayu. Apa gelah beli
nyakit hati puniki beline nampi luwung neling pidan sing harus sabar pantas ne beli enggalan sadar. Rikala hati subanyidai yang memilih muda adodogen cobaan beli saya ketemu ngainang adi nyaman jani adi nage tongos di hatin beli beli sing hidang nerima merah yang jalani kaldani dosa adinak bajang jeket nunyi dan milihin anak wani aneh pantas anggon tunangan di hati yang bertawang ando sing tadi kena hang masa depan buin mani bangsanya seliduri beli ide ikhlas adine pangluang berjalan beline ada nak keluh ne tresnain beli apa yang sing kanti nyakit hati sing hidang nerima merah yang jalani kaldani dosa adinak bajang jeget nunyi dan milihin anak wani aneh pantas anggon tunangan di hati yang berdawang ado sing tadi kena hang masa depan buin mani pangsingnya seliduri beli ide ikhlas adine panduan berjalan beline ada nak keluh ne tresnain beli apa sing kanti dewulungan kita
siang dekat liman adine, yen sepi kal kecupin manis bibe adi, ketone dot rasa yang jani. Sayangnya dusing kadi arepan, yen rindu dua bisa negedang di hati, kini rasane tresna meejohan. Selamat malam Madi, kang wang sirap pedidi, beli masih kesepian ini, paling malah bertemu nanging beli sing mampu ejo ragan adine menomos mejani dan pedang idemang peninggalane pahendal pedangnya mengganti. Sayangnya dusing kadi arepan, yen rindu dua bisa negedang di hati, kini rasane tresna meejohan. Selamat malam Madi, kang wang sirap pedidi, beli masih kesepian ini, paling malah bertemu nanging beli sing mampu ejo ragan adine menomos mejani dan pedang idemang peninggalane pahendal pedangnya mengganti. Selamat malam Madi, kang wang sirap pedidi, beli masih kesepian ini, paling malah bertemu nanging beli sing mampu ejo ragan adine menomos mejani dan pedang idemang peninggalane pahendal
Anema dan bagya nanging beli singkal kija ulian bagiane suba bakat beli adis kadi bunga mawar ane sing medui suba jegek tu sing taen natunen bahagia di hati suba bakat gelahan tulus adi nganang beli sing ngelah alasan lakar ninggalin sing sekedar janji pangsi barengan nanging ulyan nyaman di hati dan resnain apa adane ajahin pang beli ada gunane lan saling benahin pangsi delungan dumo bilanggeng kewekasan astung karen adis kadi bunga mawar ane sing medui suba jegek tu sing taen natunen bahagia di hati suba bakat gelahan tulus adi nganang beli sing ngelah alasan lakar ninggalin sing sekedar janji pangsi barengan nanging ulyan nyaman di hati dan resnain apa adane ajahin pang beli ada gunane lan saling benahin pangsi delungan dumo bilanggeng kewekasan astung karen
kuangan ne rasa yang beli boya je kuang manis di kopi sukat dina dibi beli sing tepat janji ngajakin adi melali-lali ampura yang dewek beli belimu berkomisi Aji subenawang bekejang ajak kewa bakat jani telah ne prejani de adi mandingin ken pisah gening lah mirip ia warisan lingga lan aja pang beli jani pang rahayu bersihin rumah, yuk jalan-jalan. Yen hidup perlu nepukin pedang, apang tawang indah negalang. Yen mani hidup ragelungan, pang bisa bersyukur. Adi subenawang bekejang ajak kewa bakat jani telah ne prejani de adi mandingin ken pisah gendengan lah mirip ia warisan lingga lan aja pang beli jani pang rahayu bersihin rumah, yuk jalan-jalan. Yen hidup perlu nepukin pedang, apang tawang indah negalang. Yen mani hidup ragelungan, pang bisa bersyukur. Yen subuh beli man rezeki adikal berubah sing buin sibuk bersihin rumah yuk jalan-jalan yen hidup perlu nepukin pedang apang tawang indah negalang yen mani hidup ragelungan pang bisa bersyukur. Mirip sebet hulian pedidi Dusing cara tiang nejani Ini nyalanin hari Liu ada tresna nyarengin
sujati kalerima apa su berjelek melakne nanging tu sing taen ninggalin berbagi suka duka nengai sebet lan kenyemin bareng tu sing ada batas menyamar aneh penting pansida pada mengerti rikalah mani tua barengan ada taengan sapang ginane jani iragam menyamar dumugi seterusnya kal menyamar. Ane sujati kalerima apa su berjelek melakne nanging tu sing taen ninggalin berbagi suka duka nengai sebet lan kenyemin bareng tu sing ada batas menyamar aneh penting pansida pada mengerti rikalah mani tua barengan ada taengan sapang ginane jani tu sing ada batas menyamar aneh penting pansida pada mengerti rikalah mani tua barengan ada taengan sapang ginane jani iragam menyamar dumugi seterusnya kal menyamar. Apa yang nak rasanya apa nasib jelekan bangun semangatkan megarapan minggu pang pitu rasa sing tangan liburan pepesku hangat ulian lebihan tanggungan ya das tuntian nunyi
alih tiang kememai sing nyidang hidup tenang isin dompet dan ukuan dumugi widi licin pemagi negala. Ulian lebihan tanggungan Yada stuntinan Nunyidang ban mekedekan Nanging bayune ingungan nahan cicilan Nekenahan tiang jani jatuh tempo buen mani yang nyilihan sing juari yang kasbon bersesai dijeke jalan rejeki alih tiang kememai sing nyidang hidup tenang isin dompet dan ukuan tempo buen mani yang nyilihan sing juari yang kasbon bersesai dijeke jalan rejeki alih tiang kememai sing nyidang hidup tenang isin dompet dan ukuan dumugi widi licin pemagi negala. Belinak subenawang yening tresna perlu perjuangan nanging teka di pantasne beli memperjuangkan dadi keh beli memaksa pang adi nerima tresnan beline dengan dosa nanging adi ngantos nak elenan beda sing beline besatya nerima apa adanya jani adi ngancan bahagia beli ngancan sakit
Ada duit di hati ni, nusuk beli adi sing rasa, malah anggap sing ada apa. Beli tu sing je mati rasa, bunyi dan rasa yang sakit. Yeah, peninggalan ni benawan, udah ia ulung barengan. Ulian hati subur nyambatin, sakit ni subur dimulai. Tolong beli kudian jani, nyaruan hati ni metatu. Dengan tosang nanging adi ngantos nak